بله تماشاوان بریز لسر ترورکردنا سیاسی لروجاوای کردستانی کو بدهان سیاستمدار ولاتخواریز لسر دست پیده هاتن ترورکردن و شهیدکردن بلا ازوی بابتی لگل میوانی خواه سیاستمداری کرد سعدون شیخو جا ألمانيا بوايك راس بلي مدبه لقلبي قنقشب كم بريز شيخو هبدا ما تباش به إيرو نهصة لسر ترور كرنا خبات كاري كرد محمود والي لسريكانية لسر دسي بيدي درباز دبن خوزم شوفايا تالي سر ترور كرنا سياسي لروجاواي كردستاني بزانبن تشاوى لجيانا سياسي لروجاواي كردستاني جدما كو نافتين كردي كتيبن دستي بيدي دا جوي دمي حتى انها كربك بري سعدون سپاس كرمك دەستپێک سلا بلجانێ پەقڕەوان محمود والی باوێژاندی شەهیدێ شۆڕەشا سووری شەهیدێ پرسا دیموقراتیەت سووری دێ شەهیدێ پرسا کوردی کوردستانە سووری دێ شەرمەزاری ژوان هێزێ تەرۆریسترێ یەن باوێژاندی تەرۆر کرن و ئەو ژی قادا شۆڕەشێ ڕاکردن دەست پێکاش شۆڕەشا سووری دێ باوێژاندی وەک بە حەزارە چالەکوانێ کورد بەشداری شۆڕەشا سووری بوون و گیاشت ئاستا رێژیما سووری نەماکاری بوو شارعا کوردی کۆنتڕۆل بکرا بەلا ملەتی سووری تەبدێرا بوو داکەتبوو کۆلانە دوێ چاغێ دێ تکیلی و هەببەندی و اتفاق دنابێنە پەیە دێ و رێژیما سووری چێ بوو دەڤەرێ کوردی ڕادەستی پارتیا پەیە دێ و پەکەکێ بکێ و آلی رژیما سووری بکە جعدا کوردی کۆنتڕۆل بکێ وێ چاغێ رێژیما سووری و پەیە دێ بەهەڤدوور بە شێوایە تروریستی تعامل بملت بهما هنگی دنابرا پید و رژیم اسد اف سیاست نهار روشاوای کردستانی تیمشاندن جدما کو ام بجی نافچین کردی هات را دستگرنج بوی پیده حتی روجا ایرو یعنی بدهان سرکردین کرد ین انکسی پدکسی هاتنا رواندن حتی نها چارنویسا و ندیاره ام بیجن سیاست مدار روزنامه‌وان روشنبیر هاتنا رواندن هاتنا ترور کرن زاروک تینا بنچاف کرن تین لشکر کرن یعنی اف سیاستا کونها پیده دمشینه به همانگی لگل رژیم اسد جدسپیکا شروش سوری حتی نها تیکرن و هیچی بردوام بله او تکیلی و او دانستندن هین بردوامه بنشانه حتی نها مربعات امنی رژیم سوری لقامشلو لباجاره حسکه هنه المطار قامشلو هنه و هزیوانی لشکری لترتب لپی باجاره قامشلو هین هی و هین رولاوان هی و او چالکوانه کردی هاتن ترور کرن و هاتن گرتن و گرتن رواندن تجوان به ناسینا رژیم سوری و پارتیا پیده چه نبویی او هر دو حزب به هفدور بشدار دوان کارا ده جعدا کردی ده رژیم سوری نخواست خواتیخ سرشاشه مال پاش پرده بس مخابن پارتیا پیده وان دیرک لپیشیا چالکوان کرد سکنین و
او وەک ئەرمانجا پەیەدێ برێز ئەرمانجا پەیەدێژ تەرۆرکردنا سیاسەتمەدارین کورد بێژن وڵات پارێزان را بتایبەتی و ینی چەندین سەرکردەین کورد بێژین سیاسەتمەدار هاتنە تەرۆرکردن لەسەر دەستێ پەیەدێ ئارمانج ژێ چیە دخوازە بگهێت چ بە تەرۆرکردنا سیاسی پەیەدێ li gorî şroveyata û li gorî nerînate. Li gorî nerînamê peyê nikarî bû cehda Kurdî kontrol bikira bê bi wan şêwayê terorîst gidan û stendin bi çalakvanê Kurdî kir ji hêladin rejîma Sûrî xwest dengê şoreşa Sûrî di cehda Kurdî de tune bike û bi vî haw divan her du xaladê رژیما سوری و پیاده خدمتا هفدو کرد. يعني چما ترسي افكسن كوهاتن ترور كرن لسر دستي پیاده به هماهنگی لگه رژیم اسدن چما ترسي لسر وان دروز دکرن حتی کو به امبیجن بوی کاری بوی کریاری رادبن يعني بالتالي ارمان جاوي وكو تبێژە تنەکردنا سیاسیە یان jî tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê pûç bike? Arman Cawêd di nerînamê de li cem rejîma Sûrî gelkî girin bû çi dengê gidî jî rejîma Sûrî û şoreşa Sûrî risekiniye ew dengana tune bibin û bi taybet kesayetiye wek Mahmud Walî bavêjandî wexta kesê werê li bajarê Serêkaniyê wela Dirbêsiyê wela li Dêrikê wela Kobanê Efrînê dihatin destnîşankirin zanîbûn yanî zanîbûn ew kesana wexta tune bibin û bên terorkirin wê şoreşê di wê cehdê de wê rakin û pûç bikin yanî çavê şoreşa Sûrî ew timî dikirin hedef ji xwe re. Baş şiroveya te dixwazim bizanibim yanî tu çi pêşbînî dike çarenivîsa Rojavayê Kurdistan bi taybetî Rojhilatê Çemê Feratê di pêşa rojê de wê çi be bi taybetî eger PYD divan kiryarên xwe de divê siyasetê de berdewam be pêşa roj çi ye tu çawa lêtnare çarenivîsa navçeyên Kurdî wê çi be مخابن حتى نها شارنوسا روجهلاتي فريد دروشك دار درباست دبي وملت قالكي بترسن سر باشروجا خو نبس چاره سیاسی حتى نحاولوا افاق شيرتني بپیده بگل کریارا را دبی ملت ضغطه دی سر ملت دبج عرض خو خاکا خو برد و هر لوی دری جعدا کردی املاوی تنی لسر هزا اورولا امریکی مایی او فشارک بد سر پیده و کادر پککی قارب الهف کرنک نیزی کرنک دنابینا هزه کردی چه بکه و دسهلاتک نهی هفبش لرهلاتی فرد دامزرینن و قارب ولو استقرارك و امانك جج ملت رتشيبف وقام او ملت كارب السر عرضا بردوام بك. بله زور سپاس جبو میوان ما سیاست مداری کرد سعدون شیخو جه ولاتي المانیا تلقى الموضوع زور سپاس لسر آمده بوناته.